Chief Minister America zinle kaihhnawih kan Chief Minister America zin chuan soi a hlo hle maya keini point kan lo soi zom nual to thina a zin chung changa thu soi then khat te chu dot mu hlum an ni em lo point thu in person in kokal tak tak an ni wangin amaka hetiang thu te hi kan ram hroi tulu ber soi ani chuan kan ram din hun le akal zel dan tur thlengin ngai tu na thui tak kal tir tu ani belchian rul hle ani an siam thu soi belchian do lo langsar zual te chu heng hi an ni pakhat na kan siam khan azin don khan azin chan chu zo na thak zong te in pum khat thu ani ti asoya Mizo Society of America te som ani thu le azin nalama senso zong po antum sak vek tur thu asoya ni Rockfield Maryland thu asoy na po impum khat thu chu thu puya ani tange yani USA thenfel nu chuan azin chan chu official ani thu asoy ta thunga Government of India riat puya kalani thu chu wanga government official te point an troi om thu te asoya akal man le thlen na sen so dang te po sarkari na tum sak vek don thu asoi bokani pani na zo ti chu kan pian pui nam ming generic name nia angai thu asoya zo na thak zong khai khom tu chu mizo ni lova zo ani thu asoya zoram people's movement thi mizo na thak zong soina na zo in ahuam zau bernia an ngai wanga lo phua ani thu asoi bokani zoram people's movement din ani dona soi ho na khan pu ke lian che rot na Paul pathum min zom khom na tur ZNP PC le zoram exodus movement Paul ming bul la khom ani thu kha soi ho na tel ve ngei na soi thung ani pathum na an sarkar lim khan prime minister le home minister in India le Myanmar in rina a border fencing an siam tur thu an hril chu kanin kar kal theilowa in pingani chuan khilama kan unau te chuan helam an ron hoi ngai to lowanga an tan chuan hello China ni mai tia a chan thu asoya hetiang thu asoi hi tun main chanchin buemo TV mo radio mo keini ang ni tina chanchin buchera TV ena radio ngai thate po hen kan riat ngai lo ani palina zo na thak te in pum khat na chu India hnuai ro rel na pakhat hnuaia a om a bei sei thu a sei boka zo na thak mun rang Myanmar Bangladesh Manipur Tripura om te chu dai dang tu om lo sap trong in contiguous ani awanga a all samarin thu a soi nen chuan ain ang lo ani ram rang om te in pum khat thu soi hi anom na the sarkar te tan chuan ngai mo thei tak ania kan thian pa LK vom kha kon Burma councilor om lai khan ahovin zona thak rang ten hetiang thu Indian embassy a soi ho nan nei tum khan Burma sarkar chuan an ho tu te kha an mana zela an da ngal vek ani LK vompo governor of India in an son ngala na tho tur nei lovin hu neng moti chung chu an tang khan ti re ni
he tiang thil hi kan siam hian thethar le in azin chan chu official ti le ta no em niang ti zo na te hi om thei pha India ram chu nam nu fol te tan phei chuan na thaber pol nia hriat thu asoi pa India nuai ro rel na pakhat nuaya zo na thak te in zom khom abei sei thu an soi le si te po chu tiang ngai dan ne na in zom nia ngai thei na chin om khilamuna te tana hello China ni mai ati nu loka India ram soi moi ruala China chu nam dang te tana na hre tak nia hre tu an soi le te nen po remfel ol ai lo takani pangana India nuaya rorel na pakhat nuai in zom khom tur kan ni chuan Mizoram po na zo na thak te chu Mizoram an lo lut mai tur ni tak ania engwanga helama local lova America thenga zukal nge ni ti zo na te hi lo thei lova engtia chan chi nge niang kan siam chuan America zo na thak te chu citizen ni na te voter ni te na nei te tam tok tak anom to a America sarkar tan po ngai poi mo tham an ni erin thu te asoi le loi sia Mizoram local chu adu pui vaklo ni tak ani le si parukna portfolio alak lo tur thu asoi nu loka works portfolio alak lo tur thu asoi na ni in asoi fia finance department laka tum thu asoi lok na ni a rin ani angein finance su atui na le na sataka zirchian na po alo nei thin to mimal thila training te po alo nei to na ani awanga laom bernia ain ngai thu soin finance department chu achang ta ani USA zo na le chan na huna ral tanten poisa thila har satna an nei sut kian dan a hriat lo zo na chu I am not well versed in finance and banking matters finance le banking te hi ka hriat vak lo lam ani tin a chang le thung si pasari na kan siam jin chung changa sei lo tak pakhat chu award adon thu kha ania hemi chung changa jek tu pakhat jek khi arin tak le in ka khia ka han chua chong ani Mizoram CM pulal duaman President's Lifetime Achievement Award dong angin social media site rang tarlan ni a Mizoram CM official page lal duama official a po thuthum taknen hele khahi tarlan ani Mizoram CM in award don hi uluk zo ka thir chuan America ram tana darkar sangli zanga somni pakhat ayatlem lo thok to ti te award dong thei tu chu United States mi emo dananga admitted permanent resident anni turani ti te alo awangin mitam takmak ti aloa soizui po alo ngal viewani hetiang bo ruak chho mek lai hian Mizoram CM official page pulal duama award don tarlan chu abo zui ve ngala hei enge achan hriat thei ani lo President's Lifetime Achievement Award dong thei tur hian United States khuale tuidik tak emo dananga United States green card nei chin darkar sangli ay tlem lo America ram tan na lo thok to te an ni tur ani a he award pulal duama an alo don dai dan hi amak le ani he award don chung chang hi
Mizo Society of America chuan an hriat pui lo ni in thu kan dong Mizo Society of America hroi tu te chuan Mizoram Chief Minister Pulal Duoman President's Lifetime Achievement Award adon chu ata tur ni lo pek ve nge an du awanga a boi pui sak tu lamin an hlan ni in an soi Mizo Society of America hroi tu te chuan Pulal Duoma Award don boi pui tu te chu US India Small and Medium Enterprise Council ni nan soya an ni hi sum don na lam te na sum don na te naw lam boi pui thin pol an ni Puduoma le vai sum dong pol US India Small and Medium Enterprise Council te hian award don chungcha nga in biak lok na nem ti hriat ani lo kha award kha Chief Minister Khan official page lal do official khan da ngal ti ania rei lo te nuwa apai tun thenga alada let le lo hian angai sanom vak lo niang ti ngai dan asiamani kan siam jin chan bernia kan hriat zona thak in pum khat chung chang Maryland le Indianapolis a thu soi te chu live program ni in a video link te po YouTube pa te langsar ta ka mu thei an ni a official program danga ahun man te ro US 8 official te ne na an mu na ti lo chu mu tur om lo tu ka ni henga wang te le official tour program copy mu tur om mang lo te official zin report he tur om mang lo bok hian official zin hi chu phua chop atiang te de zong ani hi kan politician te ngai poimo berle tum ber chu in thanna tin ania an kina sarkar an siam point tak lo dan survival game an ngai tu le char sara in than lo om le tur ta na in ma khuwa na po an ne ngal thin ni hetiang an ti na lama hian an thu soi na hun le mun na zerin ngai thatu te lom zong ni an hriat an soi thina mun pakhatan thu soi le mun dangan thu soi te hi in person chang alom fo thina ni chu dot soi dan chi khat chu ani maya merin tlak lowa anin chantir ta thina ni hetiang ti na lama hian kan politician te hi ani nang veka chu wang chuan ram le nam ta na sarkar tha chu kan nei thei lo pha ta thina ni reverend sai thanga chuan kan ko khan kalsual na tak pakhat chu tam kan du lot na lama a huo zonga kan in kai hroi na salu tu khiani atia eng kima kan ti dan a huo lama a kalral chuan kan ra po a huo lama bok a kalralang ati ani politics a po kan ti dan chu dot soe in ngat ani chuan ara po dot atakram theng thelo ani ang dot soi hi kan pathian thuina du lo tak pakhat ani laya kan ram hroi tu in ti ten thubel chian dol lo soi an ching lu tu khichu apoi khop mai kan ramin ma son theilo na chan ber po ni na langani an dot soi langsar zul de te chu hi han en teng u nampa kan ti mai khan tuirial kama chang el zo zai te khu o atia Chief Minister ron nia engti nan ma man fiat ani tak si lawa khan athu soi omji an zota tuirial kama chang el zo zai te khu ka ti mai nia engtin ka tiang ti ka soi le nem ti na chang dai mai ni ama thak tu pa khan kan sarkar huna chuan Sakma District Council hi kan thia tang
atia anan sarkar chuan parliament me wina dan an lo pass nan to ti dang lam hi chu har sotakani atile mai Congress sarkar laya chief minister Khan NLUP an ti tan ngal mai theilowa kumni lai an tlai chan chu prime minister in tha ti wangin state dangte en tonatan azir chian tir wang ni na soya tun thleng hian NLUP zir chiang Indiaram state dangte zinga an hriat alani lo PC sarkar chief minister Khan corruption do chu anapoimo ber ani tur thu he thuziak tu hi office aron kalmasak berni Khan arhila tu man kar pakhat ai tam an kol phal don lo thu sein CM secretary kani wanga film khur zual turin min thrila sarkar khatche nuwa Mizoram sarkar nuai motor thar ber lak saka in lama anu pui manatan da ngal turin min hrille siani kan soyang khian kan CM thon lai dot soi chu mami dot soi ang tho thang tamalo ni ta amangan thak te zongani hi khovel nam chang kang le ro pui berpola ngai ni reng British te khwan constitution hin nei velo tlat maya achan chu anram le namin kalphung ngeta neya anin nga na lung phum pathum te chu rule of law consistency le care for the people eng sarkar mainan kalsan ngai lo wangani consistency ngai dan ti dan hit nei chu aya tha hiat ma chuan so son mai lo ti chu anin nga na pui ber pakhat ani chu dot soi lo ti nen ai nang rengani kan ram hroi tu ten dot soi en sim ma chuan ma kan son ve ngai lo wanga kan chang kang don bok hek lo ti na ni chu dot soi dam doi kan mu chua thuai atul tak me wani